breakfast time. What's going on? Kaj dogaja? What is going on? Kaj Where did gledaš? all those animals come from? Odpiramo restauracijo. Pod vodo. Kje? Pod vodo. Kako je to mogoče? Pod It vodo? smells so good. Da, ti boš naša prva stranka. Look, my Pojdimo. beautiful Prva flowers. oseba Da, da. Alex, what's going on here? je We varno. decided that all the animals are gonna live with us now. Adijo, moje delo. I think they will like it. Živijo. In danes Oh bomo v tej no! kuhinji Farm pripravili animals okusno belong hrano in za a našega farm, prvega not the gosta. house. We need to fix this right away. Pigs eat vegetables and fruits, and grains and corn. Definitely Živjo, not popcorn. pozdravljeni, Fun dobrodošli fact, v naši pigs don't roll restauraciji. in mud because they like being dirty. They do it to stay cool and keep pesky bugs away. Let's be back at the farm. Alex, let's go find the rest of the animals. Okay, Eva. Hvala. Oprostite, kje lahko umijem roke? I can't believe my eyes. You put a horse on a treadmill, he's gonna break it. This looks so funny. Hvala. Horses needs lots of space to run, fresh green grass to eat, and plenty of fresh air to stay happy and strong. Bye-bye, horsey. All right, buddy, let's get you back. Lahko vidim jedilni list. Great, let's go find other Rad bi animals. poskusil vse. Look, a goose. This goose thinks he is an office worker. Burial Presenečen geese sem, would kako rather čisto swim in je a tukaj. lake, feed on a duckweed, and relax with their family. Ivan, naš gost je naročil celoten jedilni list. Thanks Začel for bom your s hard salatami. work. I will get you back to the farm. That's much better for you. Hello? Is anybody here? Huh? Did you hear that sound? Let's take a look. There you are. Goats are super active animals. They love to jump, explore, and run around the farm all day. And apparently, they also think that vegetable garden is a snack bar. This goat thinks she's on vacation and she's littering. Time to bring Kako her ti je back to the všeč farm. solata? Hvala, je okusno. Lahko dobim špagete zdaj. Hi, goat. Stay right there. Now let's clean the trash you made. You're back home. Why is everything shaking? What's going on? Let me go check. Oh no, my football. If I don't stop him, he will wreck the whole house. A bull is one of the strongest animals on the farm. He helps protect the herd and usually spends time with the cows out in the pasture. Hey, my ball is broken now. Let's get you back where you belong. We still have to find more animals. Alice, look, those are feathers. Tako I think they okusno. lead to that Rad bi closet. poskusil tudi vašo Careful, it's peperoni. big and Imamo najboljšo peperoni v bazenu. Oh no, this is not a place for chickens. Zdaj imam pico. Chickens spend most of their time scratching and pecking at the ground, looking for tasty worms, insects, and seeds. Yes. Oh, look. There's one more chicken left. Ne pozabi dodati sira. V redu, v redu. Let's take this eggs too. Wow, thank you, chickens. Alice, let's bring the chickens to the other animals.
time to make a breakfast. Yeah, let's go to the kitchen. Oh no, what a mess! Did you know that a cow can produce 30 to 40 liters of milk a day? On a farm, she stays healthy by eating fresh grass and hay Izjemno and drinking okusno. lots of water. Kaj mi lahko Wow, that's so ponudite za much pijačo? milk. Cow really belongs to the farm. Come with us, cute cow. Alex! Alex, what are you doing here? I'm having breakfast with the sheep. Oh, pozabil sem plavalna Sheep. očala. Oh no, the sheep can't eat the newspaper. Tako je bolje. Sheep are very important farm animals. Oh, They give us hvala. soft wool for clothes and milk that can be used to make cheese. Story, pretty sheep. Tea time is over. Don't worry, we'll take you back home. You'll be much happier here. Alex, we did it! All the animals are at the farm now. On the farm where they belong to, where they feel safe and close to nature. Guys, we forgot one. Let's catch it. Hey guys, stop! That's our dog Luke. He lives here. To je kompliment z moje strani. Tukaj je majhno darilo od našega kuharja. Uživajte. Hvala. So to oreščki? Marija, kaj misliš? Ali je naša stranka zadovoljna z našo hrano in storitvijo? Mislim, da ja. Dolg čas mi je. Vzel sem telefon s seboj. Sem v restavraciji Vanje Mejnije, ki je odprta 24 ur pod vodo. Ti jede dolg čas. Moj bog, Ivan, našemu gostu je dolg čas. Moramo nekaj storiti. Hitro, hitro. Daj mu to kuhano jajce. Pojdi, pojdi, pojdi. Jajce? Kaj je to? Surovo je. Tako smešno.
Dali smo stranki surovo jajce. Imam idejo. Kaj je notri? Je riba. Oh, prava riba. Da. Kaj? Oh, ne, živa je. Hvala Bogu, vedno nosim hrano s seboj. Tako nam je žal. Podarili vam bomo torto. Ivan, katero sladico lahko ponudimo naši stranki? Ta torta je za posebne goste. Hvala. Ivan, naša stranka se ti želi zahvaliti. V redu. Izvolite. Hvala. Ivan, vaše jedi so bile okusne in izvirne. Račun, prosim. Kaj? Zakaj tako drago? To je restavracija pod vodo. Fantje, kdo je to pustil tukaj? Oh ne, kaj se dogaja? Pomagajte mi, ujet sem. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, na pomoč, hitreje, fantje, prosim. Ivan, kako ti lahko pomagamo? Ne vem. Morate opraviti 6 izzivov, da rešite Ivana. Fantje, moramo opraviti nalogo, da rešimo Ivana. Ugani okuse pijač. V redu. Brez skrbi, sem profesionalec. Pomaranča. Grozdje. Bamban. Okus kot borovnica, limona in meta, kivi, čokolada. Je to špinača ali kaj podobnega? Okus kot limona. Zadnji, tako sem sita. Sem že poimenovala vse, kar mi je padlo na pamet. Misli. Morda jabolčni sok. Juhu. Ivan, opravila sem prvo nalogo. Dobro opravljeno, Marija. Zdaj lahko poskusiš počiti rdeče balone. Ja, Marija, nadaljuj. Ja.
Hvala, Marija. Ugani, kaj je znotraj škatel? Želi mi srečo. Oh, to je tako prijetno. Je to pesek? Kinetični pesek. O moj bog, premika se. Morda je živo. Je to igrača pajek? V redu, v redu. V redu. Kaj je naslednje? To je mehko. Oh, prav, to so peresa. Goba. Ne. Krpa za umivanje. Seveda, to je akvarij. Enostavno, mislim, da so to mehke igrače, tako sproščujoče. To je bil enostaven izziv. Ivan, opravila sem drugi izziv. Odlično delo, Marija. Zdaj lahko počiš oranžne balone. Hvala. Razvrsti zdravo in nezdravo hrano. V redu, gremo. Pomfri ni zdrav. Krof ni zdrav. Jabolko zdravo. Torta ni zdrava. Jagoda ni zdrava. Banana zdrava. Češnja ni zdrava. Marshmallow zdravo. Spremenimo to. Ivan, dokončala sem tretji izziv. Vav, lepo opravljeno, Doše. Zdaj lahko počiš rumene balone. Hvala, Daša. Razvrsti kuhinjske in medicinske pripomočke. Oh, kaj je to? Ivan, izpolnil sem izziv. Odlično opravljeno, Ale. Zdaj lahko počiš zelene balone. Hvala, Alex. Še 2 barvi sta ostali. Raztopi sladkorno peno v vodi in poišči vse igrače. V redu, začnimo. 1, 2, 3.
Spider-Man. Drugi je tu. Hulk. 3. Batman. Uspelo mi je. Ivan, spet sem to naredila. Odlično, zdaj lahko počiš modre balone. V redu. Hvala, Daša. Poišči vse igrače v sluzi. V redu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Začnimo z prvo. Našla sem nekaj. 2. Vav. 3. 4. Kje je? 5. 6. 'Samororok. In zadnje, številka 7. Nekaj velikega. Hura, zaključil sem zadnji izziv. Ivan, zaključili smo zadnjo nalogo. Odlično delo, fantje. To mi lahko daste. Jaz bom počil vijolične balone. Hvala, fantje, da ste me rešili. Mi smo za tabo, prijatelj.